će igra biti nešto smirenija. Lombardo. I mirno, umirujuće Ladić. Tamo je Brajković. Italijani igraju u svojoj klasičnoj formaciji 4-4-2. Od traga Costa Curta i Maldini u sredini, na bokovima Panucci i Negro. Srednji vezni igrači Dino Baggio i Albertini, sa strane Lombardo. Da vidimo prvi žuti karton. Prvi žuti karton Robert Jarni. To je još jedna opasnost da se naši čuvaju ovih kazni. Kunju je vrlo rigorozan sudac koji ima strog kriterij i koji se ne libi ga primjenjivati dosljedno i do kraja. Lombardo se ipak mora ukazati pomoć izvan terena. Ali za kratko. Evo ga, vratio se. Roberto Baggio, trojica su oko njega. Asanović. Uspije sačuvati loptu između trojice. Dva jako dobra starta Costa Curte, ali evo sada i naših. Asanović. Jarni. Prostinečki. Još uvijek. Brajković. Ili ništa ne zaustavlja igru i tu je sada bio prekršaj Simta. Naravno da će biti žestine, žustrine u duelima, takva je to utakmica. Costa Curta. Ovo je Panucci. I Brajković. Ipak malo brži od Rabaudija. Prvi udarac iz kuta Roberto Baggio. Italijani posebno opasni iz prekida, uvijek dolaze Maldini, Costa Curta i Panucci na skok. I prekršaj je to bio na Ladiću. Prekršaj na Ladiću jer Luigi Casiraghi, također visoki skakač i često puta prljav u tim skokovima, odgurnuo je Ladića. Asanović. Boban. Prostinečki. Đurčević. Tamo je Maldini. I opet Francuzi odlučuju da je lopta za Talijane. Naši uopće ne smiju reagirati na sudačke prosude, moraju vjerovati u njihovo poštenje. Casiraghi. Ipak za Brajkovića. Prostinečki. Prostinečki pokazuje da je bio držan za dres, Kiniju odmahuje. Dakle, ponovo slijedi napad talijanske reprezentacije. U našoj formaciji već vidite da zapravo isturen je samo Šuker, a do njega najviše napred je Prostinečki. Ponovo Rabaudi i Brajković, a lopta je za Ladića. Prošlo je 5 minuta igre na stadionu La Favorita u Palermu. Italija 0, Hrvatska 0. Šuker, ali tu je Negro.
Paolo Negro je jedini debitant na današnjoj utakmici. Nastupio je zbog toga što se na posljednjem treningu ozlijedio Favalli. Brajković. Evo Šukera. Asanović, malo predufor, ipak Šuker. Lombardo. Vrlo neugodan dribler, brz. Paolo Maldini, jedna od, rekao bih, dvije prave zvijezde u talijanskom timu. Naravno, prva je Roberto Baggio. Costa Curta i Paolo Negro. Lombardo. Sreća da je Jarni dosta brz. I Monije sada pokazuje da će to biti udarac iz kuta. Sve te udarce izvodi Roberto Baggio. Meni se baš ne čini da je lopta prošla crtu. Ali valjda Monije zna, vidi i sigurno vjerujemo da je čestit. Uvijek opasno, tamo se gurnaju, Kaziragi, Maldini. Jarni je bio najviši, Šuker. Hoće li malo prejako za Prosinečkoga. Bilić. Jurčević, Asanović. To je bilo za Šukera, ali Maldini. Roberto Baggio, Jarni. Timati Prosinečki. Traži se Šuker. Ali on je dosta usamljen tamo između Maldinija i Costa Curte. Panucci. Jerkan. Italijani pokušavaju održati visoki ritam igre. Evo da odmah pomažu da se lopta što prije vrati u igru. Jurčević. Tu je Albertini i konačno jedan slobodan udarac za Hrvatsku. Bilić. Jerkan. Tu se ne smije gubiti lopta. Stanović je bio malo neoprezan, predugo čekao. Maldini. Prošla je lopta kraj Bobana. U offside-u je bio Roberto Baggio. Dobro. Sada Monije to vidi, diže zastavicu. Asanović. Jarni i Lombardo. Asanović i kako da Boban dobije loptu. Evo konačno jedne. Jerkan. Brajković. Bilić. Tu zbilja nema nikoga. Maldini, kapetan Talijana. Negro. Možda najbrži igrač kod Talijana uz Lombarda. Panucci. Albertini, Costa Curta. Negro ima dosta prostora. Prema Lombardu, tu je ipak Jarni, Boban. Nesporazum, Boban Prosinečki. I Lombardo. Piše Jarni. Ali to je već treći korner.
Vidite ovo proigravanje iza leđa, znači igraju, pokušava igrati plitko, postaviti zid što dalje od Ladićeva gola. Baggio. I to je bilo opasno, Cristian Panucci. Panucci, to je taj mladić iz Milana, samo 2 utakmice za reprezentaciju, vidite kako je visok u skoku, 1 zgoditak je već postigao za reprezentaciju, a sjećate se za Milan oba 2 u posljednjoj utakmici Kupa prvaka. Goran Šuker. Asanović. To će biti teško tamo za Jurčevića, zapravo lopta bačena Talijanima izravno. I Gianluca Pagliuca. Lombardo. Jarni mu sada stoji bliže, to je dobro, jer ako Lombardo ima prostora, onda je gotovo neuhvatljiv. Roberto Baggio, kraj njega je Stimac. I to je za Ladića. Ladić siguran. Moram reći da je u ovom dijelu igre Saki iznenadio Ivića, ali Ivić je pripremao postavu da Baggio igra na lijevoj strani, Baggio stalno na desnoj, evo sada još jednu poklon loptu dobija Baggio. Nije gledao Lombardo. Aljoša Asanović. To je za Šukera. Ipak je tu Costa Curta. Vidite kako se centralni igrači pomiču prema liniji ako braniči ili bočni odu naprijed. Šuker. Roberto Baggio, brzo otvaranje Italijana. Ipak Jerkan. Brajković. Fino zaprosi Nečkoga. Dolazi Brajković. Evo jedne organizirane kombinacije naših. Ali kakva poklon lopta za Rambaudija. Kasiragi i Jerkan. Bliži Jerkan. I Jerkan se odlučuje na svrsishodno i nepopularno rješenje. Ove lopte mislim da više neće biti. Ipak je ovo Sicilija. Gospodine Kiriju, možda bi bilo dobro potražiti drugu loptu. Naravno, lopta nije vraćena, ubačena je rezervna i u igru će ubaciti Panucci. Rambaudi i Brajković. Četvrti korner. Roberto Baggio. Istok tog Slavena Bilića, Šuker. Evo sada lopta na ovoj tribini. Mi gledamo talijansku klupu Arigasaki, ali Ivić na outlini i komandira temperamentno više, upućuje, prosi Nečkoga da brže odigrava loptu prema Šukeru. Negro, neće moći između dvojice, Boban i Baggio. I Arni.
Vidite Kosta Kurtu koji je ostao tamo držati se za leđa, no nije mu ništa. Rambaudi. Slobodan udarac za Italiju. Već smo negdje u 19. minuti prvog dijela. Palermo, Stadio La Favorita, 0-0. Panucci, Jurčević kraj njega. Zadnji igrao Jurčević. Roberto Baggio za Ladića. Šuker sasvim sam između trojice. Maldini. Velika je praznina između našega veznog reda i napadača, ali zato i Italijani baš ne mogu stvarati šanse. Za sada rezultat dobar, 0-0. Maldini. Casiraghi. Maldini Costa Curta. To je bio offside koji nije suđen. Jarni. Treći puta nas ispuštavaju na tribinu, to nije baš svojstveno hrvatskim nogometašima, ali sada treba tražiti jednostavna rješenja. Kada je opasno, ovog puta mi se baš to i nije činilo preopasno. Paolo Negro. Timati Baggio. Pogrešno izveden aut. Lopta je za nas. Da li pogrešno izveden aut, to je signalizirao sudac Munije, ili je ovdje Baggio napravio prekršaj u napadu. Ipak ovo drugo. Brajković, Bilić. Jerkanj. Bilić. Jerkanj. Roberto Baggio. Rukom je igrao Rambaudi. I Brajković. Boban. Prosinečki Boban. Da ta linija profunkcionira, to bi nam puno značilo. Negro. Imac, ipak Negro nije graditelj igre. Još uvijek Šuker i sada gubi. Previše je zakomplicirao tu situaciju, imao je Prosinečkog. Baggio se malo previše prostora. I Ladić. Robert Jarni kaže, a to se zna da Baggio nije u punoj formi, oni su suđaci u Juventusu. Ovo je prvi nastup Roberta Baggia poslije 4 mjeseca, poslije finala svjetskog prvenstva. Jarni s leđa stručan, Kiliju Nijem. Lombardo. Negro. I Simac. Jerkan iznosi loptu. Boban. Brajković i Rambaudi. I još jedna lopta za Talijane. Mislim kada, ako bude one statistike koliko je ko držao loptu u nogama, da će to biti zato u korist Talijana, ali ne onako kao što obično biva, nego možda čak i 80%, ako ne i više. Lombardo.
za Negra, pardon. Dobro Jarni, pa Prostinečki Boban. Ovo je Kiniju dodao Albertiniju. Casiraghi, Albertini. Casiraghi, vidite kako gura Jerkana. I Kiniju u ovoj dvojbenoj situaciji odlučuje se za domaćine. Vidite i sami šta o toj odluci misli Jerkan. Još jedan igrač treba krenuti tamo, Bađo je to. U naletu je bio i Dino Bađo. Bilić, Negro i Albertini. Panucci. Slaven Bilić. Dvadeset treća minuta, dakle prošla je polovica prvog poluvremena. Nema opasnosti, lopta je za Ladića. Aut je za Hrvatsku, za Šukera, hoće da to prepustiti Jarniju. Asanović. Jarni u ofsajdu, Jarni u ofsajdu i ljuta jer je malo prekasno dobio tu loptu. Asanović je trebalo vremena da se oslobodi Dina Bađa. Pivac i Ladić. Casiraghi je dobro blokiran. Bađo se polako seli ka svojoj poziciji u kojoj provodi 80% vremena. To je ono više lijeva špica. Asanović, Bilić. I Costa Curta. Kiniju je iz francuske škole, nasljednik Michela Votroa, onako pomalo teatralan, još su upozorenje, objašnjenje sa našim igračima, jer su nas tražili da se zaustavi igra. To za sada je utakmica vrlo korektna. Istimac vraća loptu Talijanina vrata, gdje su oni bacili da bi se ukazala eventualno pomoć Bobanu. Nadam se da će sa Bobanom biti sve u redu, on se malo drži samo za glavu, ali sada evo ga nastavlja utakmicu. Jurčević, Prostinečki. Brži je i Panucci, brži je Jurčević. I Paljuka griješi. Ali tu se našao Negro da ispravi ovu grešku. Paljuke čekao je u zasjedi Šuker. I evo konačno prvo kornera za Hrvatsku. Pogledajte kako je to Jurčević dobro centrirao. Ovako je to shvatio Paljuka. Evo prve nekakve mirisa prilike, rekao bi. Jurčević i Paljuka. Dobro drži do naši da malo pokažu da znaju i druge stvari osim se braniti i pucati loptu po tribinama, a sigurno znamo da znaju. Offside je, offside. Rambaudi kao nije čuo.
i on je jedan iz serije igrača iz Lazija. Lazio daje puno reprezentativaca, to su Negro, Kaziragi, Rambaudi, trebao igrati Favali pa se on ozlijedio. U ostalom daje i Bokšića, ali ja mislim da Italija, bez obzira što nema dosta igrača, Signorija, Favalija, Zole, Bertija, nije toliko oštećena koliko nama nedostaje u ovoj utakmici Alen Bokšić. Šuker, Jarvi, sada suđen prekršaj Šukera, koji sportski diže ruku da priznaje da ga je učinio. Hoće li Prosinečki? Neće, nego Maldini, Jurčević, Bilić i Bilić. Šuker je uspio jednu loptu izboriti. Šuker, samo mu je Prosinečki, ali Šuker nije htio dodati. Panucci. Roberto Baggio pokušao je iznuditi, odglumiti prekršaj. Albertini, Jurčević. Šuker, dobro iz prve. Jak je Kosta Kurta u izvršenju ovih lopti. Štimac, Brajković, Bilić. Tamo, nažalost, nema nikoga, nema Jurčevića, Bađa, Luka Paljuka i Maldini. Igra nije dobra, rezultat je jako dobar. Sigurno djeluje naša obrana, Štimac, Bilić. Negro, Lombardo. Dobro zatvoreni svi putevi prema vratima Ladića, bare za sada Italijani nemaju nikakvog rješenja. I evo, može li biti nekog protuudara? Jurčević, presporo je to. Boban, Asanović. Za Šukera. Dobra lopta. Prosinečki. Ne može se tu smirivati lopta na rubu šerca. Teško je to. Lombardo. Pokušavaju Italijani sada sa preskakanjem igre sa dugim loptama. Vidite kako Ivić traži da se igra pod vrlo bliske susrete sa talijanskim napadačima, sa talijanskim veznim redom. Traži da se sam prostor zatvori, da ne može posebno disati Roberto Baggio. Maldini, lijep potez. Panucci, Jarni. Ovi zvižduci bili su upućeni zbog toga što Tiniju nije sudio, onaj skok Jarnijan sa Kaziragijem. Mirno Brajković, ali tu je Dino Baggio. Albertini. I sada sudi Tiniju, prekršaj Jurčevića. Dino Baggio je jako, je silovito, ali vjerujem da je išlo i u okvir vratiju da bi Ladić to bez nekakvih problema zaustavio.
To nije dobro, iako naša taktika se zasniva na tomu da Italijani imaju loptu pa da pogriješe, da se nešto iz toga rodi, ali ne treba ni pretjeravati. Štimac. Jarni. Opet Negro. Tamo je Brajković. Bilić. Dobro iznošenje lopte Bilić. Boban. Asanović nije razumio, ali će popraviti to. Šuker. Fino Boban. Jurčević. I Brajković. Sada period kad naši reprezentativci dobro to pleptu, vezu okolo, drže tu loptu. Prostinečki. Asanović. Nema prekršaja. Boban, ali je ovo bi jedan profesionalni faul, rekao bih, nad Bobanom. Jarni je, tu je Costa Curta. Prostinečki. Tu je Jurčević, odlična lopta, da vidite Šuker, to je Šuker, Davor Vodita, kakav iz prve prave šanse Davor Šuker da vodi Hrvatsku vodstvo 1:0. 1:0, to je 33. minuta prvog dijela, pogledajmo. Jurčević odlično prebacuje, Panucci je zaboravio ko je tu, to je Davor, to je Šuker. Hrvatska vodi u Palermu 1:0. 1:0 Davor Šuker. Sada će Italijanima biti teško, pritisak raste, moraju igrati još riskantnije. Saki je držao ovu igru onako pod pritiskom, ali ne još hazardno. Sada će morati još baciti više sila u napad. Roberto Baggio. Dimas i out. Samo out. Dobro je Asanović uzeo loptu, tu je Boban. Šuker, ali za Panuccija. Otvorit će se sada više prostora za Šukera, za proboje Prostinečkog. Lombardo. Ipak Bilić. Pa Brajković. Tu je Jurčević. Nije Jurčević gledao. Je Šuker. Baldini. Rambaudi. Baldini. Dino Baggio. Costa Curta. Morat će visoko nabaciti, nema prolaza, tu je opet Bilić za te lopte zadužen. Ne predaju se naravno talijanski navijači, pokušavaju i dići svoju momčad. Ovo je Panucci, Jurčević. Diže se Jurčević, Bilić. Visoki zid, Bilić, Davor Šuker, trojica su ispred njega, nikomu ne ide pomoći. Šuker je vidio da je Paljuka bio malo vani, ali ipak je to predaleko. Da li nema snage Prostinečki se prikopčati, priključiti tom napadu? Boban. Brajković i Ladić.
Traži Bilić da Ladić smiri, da pogleda ko je gdje. Evo još jednog to ulaska, te lopte u mrežu. Bilić Asanović. Na Jarnija i na Šukera, ali Asanović izabire možda najlošije rješenje. Maldini, Dino Baggio. Štimac uvijek na mjestu, Štimac i Bilić za sada blistave točke naše obrane. Negro, Lombardo i Jarni. Jarni mora biti oprezan, ima onaj žuti karton, naravno ovo nije nikakav prekršaj koji bi dao ideju za žuti karton uopće, ali zato kažem ima posebno težak posao čuvati Lombarda bez ozbiljnih prekršaja. Opet Roberto Baggio. I opet je Bilić najviši. Šuker traži opasnu igru. Ili umisli da nije. I da vidimo Panucci. Štimac. Pusta Lombardo. Tu smo negdje u 38. minuti prvoga dijela. Hrvatska vodi 1-0. Strelac Davor Šuker. Ramboudi Brajković. Kaziragi, Jarni. Odlično. Boban ne da Baggio primiti loptu, to je najvažnije, ali sada mala greška, bit će ispravljena. Još jedan put Boban, tu je Lombardo, ali tu će biti sada i Ladić. To je bio Negro. Pa Costa Curta. Štimac uvijek najviši. To je čekao Jerkan, da ode lopta u aut. Jer bit će ona za nas, bit će za Roberta Jarnija. Monije pokazuje da i dalje za nas. Ostavlja se prostor na ragbi način. Boban Asanović. Prosti dečki. Malo je uzeo daha, malo zraka. Evo Boban tamo sam stoji. Brajković opet prilično napamet. Lombardo. Costa Curta. Prejako za Panuccia, dobro za nas. Za Brajkovića. Svi naši igrači su duboko u polovici u kojoj se branimo, osim Šukera koji je na srci sredine. Jerkan i Roberto Baggio. Lopta je prošla crtu, ipak. Tu je Boban koji se tekako izvještio u oduzimanju lopti. I to kaže Kiniju, kaže da je to jubilarni peti udarac iz kuta. Za Italiju peti put Roberto Baggio, a sada ostaje samo Costa Curta, došao je Maldini, tu je Kaziragi, tu je Panucci,
Pogledajte tu igru Panuccija sa brojem 3, on će krenuti u skok onog trenutka kada Baggio udari loptu. Jarni ipak. Šuker se vratio. Costa Curta, Jurčević i Prostinečki. Da vidimo, Prostinečki bi treba trčati napred, ali ne, on ide unatrag. Prostinečki. Došao je napred Štimac. To će reći da pogledam, da, i već je na starti. Čim je Štimac prošao sredinu igrališta. Šuker. U sredini je samo Prostinečki. Lombardo. Bliži se već kraj prvog dijela. Bilić. I hoće li lopta još jednom daleko van. Treba sada izdržati ovih, ja mislim, još samo nekoliko trenutaka, dok ipak možda 2 minute su to, dok Kiniju ne da znak da je prvo poluvreme završeno. I to je greška Lombarda, dobro došla za mali predah, dok Ladišta ubaci u igru. Naši zauzimaju pozicije. Arrigo Sacchi, sretni čovjek, sjećate se koliko sretnih pobjeda je ostvarila njegova reprezentacija na svjetskom prvenstvu, ali i bogati čovjek Arrigo Sacchi. 1.100.000.000 lira ili ako on je bliže 1.100.000 maraka godišnje je njegov ugovor sa Talijanskim savezom. Griješi Prostinečki. To je Jarni. I Lombardo, Dino Baggio. Pokidani su konci igre talijanske reprezentacije, ne zato što oni ne znaju, nego zato što im naši ne daju. Dosta tu guranja, Asanović, Dino Baggio. Costa Curta. I Asanović. Štimac. Griješi Boban. Roberto Baggio, kraj njega i Štimac, u pozadini Boban za svaki slučaj. Jerka, to je Bilić, to je bio Bilić, Maldini i Boban. Brajković. Bravo Brajković. Šuker, prepušta Prostinečkom i Jurčevića, trojica naši tu. Jurčević, nema offside-a, dolazi Šuker, Prostinečki. Ipak Negro, ali Jarni. Traljavo je to bilo, traje naš napad, Asanović. Jarni. Za Šukera, ali nema pravog posla za Baljuku. Evo, naši ovako priprijete od vremena do vremena i to bude dojmljivo, bude izgledno. Naravno da bi mi svi željeli da to bude češće, ali ipak znate Ivićevu devizu. Prvo zatvoriti sve prilaze svojim vratima. Brajković. Podmetnuo se bio Rambaudi. Još jednom Brajković.
Odličan u svom 4. nastupu za hrvatsku reprezentaciju. Panucci traži da Kiniju mahne žutim kartonom. Kiniju to zna bolje kada treba od Kristijana Panuccija. Kada ovako igrači traže pomoć suca, onda znači da su nemoćni. Roberto Baggio, Albertini, odlična, sada prilika za protuudar. Ipak mora pričekati Aljoš Asanović. Šuker. Vratili su se Italijani. Tu je Bilić, Asanović. Boban. Brajković. Jerkan. Ovo je, baš rekao bi, prekršaj koji ne spada u ovu utakmicu. U 47. minuti Hrvatska će otići na poluvrijeme sa vodstvom 1:0. Štimac, zašto Kiniju toliko dugo produžuje, ne znam, da nije bilo nekih prekida, možda ono da smo čekali loptu. I kraj poluvremena. Hrvatska vodi u Palermu na stadionu La Favorita protiv Italije 1:0. Zorica Šukera u 33. minuti. A u italijanskoj momčadi je sada Roberto Donadoni, preiskusni igrač Milana, koji će igrati na lijevom boku. Dakle, tu će biti sada novog posla za Brajkovića, koji je dobro zaustavio Rambaudija, zbog toga je naravno Rambaudi i zamijenjen. Kiniju čeka da i još fotoreporteri izađu. Sada je zaista sve spremno, konsultacije sa pomoćnim sucima i drugo poluvrijeme je počelo. Pratit ćemo naravno da li ima novosti. Kaziragi dobije jedan duel. Roberto Baggio, to je opasno. Baggio, Roberto i ovdje pogledajte. Tu je Boban. I Albertini je pucao. Ovo je bio njegov udarac. Pogledajmo još jednom. Blokirao je Boban. Albertini se sada tamo žali na ozljedu. Da vidimo da li će Kiniju dati znak za prekid, za ukazivanje liječničke pomoći. Da. Možda ste stigli vidjeti u ponovljenoj snimci, taj sudar nije izgledao uopće tako opasno kako se sada to čini, jer će Albertinija iznijeti sa terena. Ne vjerujem da je riječ o ozbiljnoj ozljedi i da će se on uskoro vratiti. Još na klupi raspolaže od igrača takvoga tipa Arrigo Sacchi sa Di Matteo. Di Matteo je spreman ako ne bude mogao Albertini. Jurčević. Teško između dvojice trojice. Tu je Brajković. Maldini, Panucci. Ipak je lopta za Hrvatsku. Za Elvisa Brajkovića. Brajković je odigrao sjajno prvi dio, jedan od zapaženih kod nas uz Bilića, svakako zapažene posebno treba odvršiti u obrani koja je odigrala zbilja sjajno. Italijani nisu stvorili praktično niti jednu priliku. Negro. Lombardo.
Asanović, prekršaj. Ide Costa Curta. Negro. Jerkani, da vidimo se lopta u aut. Hoće, dakle, za Ladića je. Upozorit ću vas na još jednu malu taktičku varku Tomislava Ivića. Negru se pušta dosta prostora, da on prolazi po desnoj strani, da on bude taj koji kao gradi napade, on to najmanje zna i zato smo često puta dobili te lopte koje je Negro doveo u našu polovicu. Asanović. Monije je pokazao da je Šuker bio u zaleđu, opet Negro. Jerkani. Kiniju malo je prijetio Šukeru tamo do studije slobodan udarac. Naši ponovo odlično postavljeni u obrani, tako da praktično nema se komu dodati lopta. Donadoni. Inobađo Prosinečki. I prekršaj Albertinija. Prepuštaju to i Prosinečki i Boban Iliću. Inobađo, Lombardo. Jarni osim kiksa u početku. Dobro drži Lombarda. Šuker. I prekršaj Costa Curte. Nedosuđeno ovo. Mislim da bi, ako postoji ovdje kontrola suđenja, trebalo upisati u minuse Kiniju. Jerkan na izletu u protivničkom polju. Donadoni, Brajković i Đurčević. Prosinečki. Asanović. Bravo, Asanović Đurčević. Ipak Dino Bađo i Lombardo. Ladić bez problema. Stimac, griješi Stimac, opet je to Negro, to nije tako opasno. Ivić čvrst, do sada sigurno prezadovoljan rezultatom, a vjerujem da je i igra onaka kakvu ju on zamislio. Panucci. Baldini. Donadoni, Jurčević. Kaziragi. Dobro, opet pokriven Lombardo, blokiran da uđe u taj prostor. Ovo su te olake predaje lopti još na našoj polovici. Negro. Evo to je ta priča o Negru. Negro nema pravih rješenja i onda to obično završili kod Ladića ili kod nekog od naših igrača. U 52. minuti smo 1:0 u Palermu, vodi Hrvatska od 33. Polo Šukera, evo Šukera opet, trči mu Boban. Prolazi Šuker iz prilika, još jedan i Šuker, bravo, Boban je tu. Majstorija Šukera, ali ovo sjajno obranio i Gianluca Paljuka. Izvanredno, majstorija, velika Šukera, Aljoša Asanović. Štimac. Jarni, Bilić, Prosinečki, opet Prosinečki, Šuker, tu je Jurčević, Šuker traži Bobana,
To je Jarnija tamo. Boban. Bilić. Jarni. Konačno naši počinju u pravu igru. Panući. Dolazi Jurčević. Pas je Donadoni. Boban. Asanović. Šuker. Za Jurčevića je stigao je zastavicu Monije. Da je Jurčević bio u zaleđu. Donadoni. Odlično oduzimanje lopte Bilić. Sada Nasić, četvorica protiv četvorice. Jurčević, Bilić se ubacio, Prosinečki je tamo. Dobra lopta za Prosinečki, loše primanje, Prosinečki. Sada je malo razrijeđena naša obrana. Ivić tjera Bilića da se hitno vrati. Lombardo. Asanović. Boban ide u Šuker. Bliži Paljuka. Jarni Štiman. Boban, Šuker, Prosinečki. Jeste sada mali nesporazum je to bio. Roberto Baggio. Pokušao oduzeti loptu Boban. Ali tamo je ostao ležati jedan od naših igrača. Da li je to Boban? Ne, Boban je na drugoj poziciji. Izgleda Bilić. Slaven Bilić, jedna od blistavih točki naše obrane. Još jedna izmjena kod Talijana sa brojem 14 ulazi Di Matteo. Umjesto Albertinija. Trenutno smo sa 10 igrača. I opasno je bilo, Dino Baggio. Odmah se vidi da fali onaj visoki skok Bilića. Ali Jerkan, Brajković, još uvijek je Bilić izvan igre, Boban, Prosinečki ima prostora, tamo je Šuker, za Jurčevića, Boban, Jerkan i Ladić. Asanović, Prosinečki, još uvijek je Bilić izvan igre. Kimiju ga ne pušta, iako on ženo čeka. Jarni u prodoru u 16. Jarni. Kosta Kurta je tu bio i korner je za Hrvatsku. Sada je vrijeme da uđe Bilić, ušao je. Malo šepa, nadam se da nije to ništa ozbiljno. I evo sada priprema i Tomislav Ivić izmjenu, ulazi ono što smo najavili, Mladen Mladenović, a izaći će onaj koga smo najavili, Robert Prosinečki.
Izašao je Mladenović. Banjuka. Stimac je gol! 2:0. Stimac je nabacio. Šuker zabio. 8. gol Šukera za reprezentaciju. Hrvatska vodi 2:0 u Palermu. Jesu li sada potopljene sve nade Talijana? Davor Šuker, 2 gola protiv Estonije. Ovdje, evo vidite, Stimac ostro, Šuker na pravom mjestu. Ma Italija 0, Hrvatska 2. Šuker je pravi, rasni strijelac. Evo vidite kako na pravom mjestu i on, pa onda lopta na najpravijem u mreži. 8. gol Davora Šukera za reprezentaciju. I Stimac je sada malo suleža, pokupio Kaziragija. Stimac, Ladić, Giliju ništa nije fučkao, lopta je dobro već daleko kod Maldinija. Brajković, Jurčević, i tu je Di Matteo, Donadoli. Jurčević. Start leđa Roberta Donadonija, to će biti ponovo prilika za mali predah Ivića tamo, sad vi to ne vidite, taj start leđa mogao je biti i kažnjen žutim kartonom. Delegat UEFA udaljava Ivića sa out linije, traži da sjedne. Donadoni, Dino Baggio i Maldini. Banjuka. Mladenović. Bila bi to dobra lopta za Jurčevića, da Jurčević na vrijeme razumije i da ima snage za takav siloviti sprint nakon ovih gužvi i prekršaja koji su dogodili baš na njemu. Saki negdje između straha i patnje, rekao bih, što ovdje pred prepunim stadionom njegova reprezentacija gubi 2:0. Dino Baggio. Opet se pušta Negra, dobro, neka je, ali tu je sada Roberto Baggio. Jerkan. Pomogao je Jarni, izlazi Jerkan. Ali Baggio se ne da, Lombardo. Sada je italijanska publika već gubi strpljenje i sve su češći zvižduci njihovim reprezentativcima. Hrvatska vodi protiv Italije 2:0. Ivić nadmudrio Sakija, nema što. Mladenović dobro za Jurčevića. I aut je. Prošla je crtu ta lopta. Mladenović se vidi da je željan igre, odmoran, pun žara i svježine. Brajković, Boban. Malo prejako za Jurčevića, Maldini. Panucci. Negro. To je Di Matteo i Stimac. Savršeno zatvoreni svi pucevi ka Ladiću. Ladić praktično nema posla. Talijani nemaju rješenja za ovu gustu formaciju pred našim golom, a i stalno
moraju strijepiti kada će ponovo bljesnuti neki protunapad. Brajković. Dino Baggio, Roberto, Dino Baggio i Ladić. Jarni. Naravno da je lopta za nas. Šuker. Prelazi Costa Curto, tu je Baldini. Di Matteo. Roberto Baggio. Donadoni. Panucci, Maldini. Gledaju sada naši Italijanima da uopće dođu ovdje u zonu udarca. Negro, Lombardo. I dobra je, Brajković viši od Kaziragija. Dvoboj Viju 14-ica, Kiriju prosuđuje da je slobodan udarac za Italiju, to je tako 22-3 metra. Što se preciznosti tiče, tu je Roberto Baggio, što se siline tiče, tu je Dino, oba dvojica kraj lopte. Prije da je to udaljenost za Dina. Dino Baggio i jesti lovito, jak udarac ima Dino Baggio. Lopta otišla u hodnik tamo na suprotnoj strani od slačionicama. šesta minuta utakmice, Hrvatska vodi u Palermu 2:0 protiv vice prvaka svijeta. Boban. Boban opet odličan u ovom sprečavanju protivničkih akcija. Di Matteo. Maldini i onaj jedini slobodni je Negro. Lombardo. Dino Baggio i Jerkan kraj njega. Nema prekršaja, ali aut je za koga? Za nas. Za Jarnija. Mladenović. Boban. To je za Šukera, ali za Costa Curtu. Ipak prekršaj, slobodan udarac za Italiju. Baggio između dvojice, Boban kod njega. I da vidimo ko će dobiti žuti karton. Boban. Zvone Boban, naš kapetan, to je drugi žuti karton na utakmici. Dobio ga je Jarni na samom početku. Vidite ovo povlačenje baš ispred Kinijua za dres. I nije se puno dvoumio, francuski internacionalac. Aljoša Asanović. Idemo, Asanović ide sam, neće imati snage, sada mora Šuker pomoći. Dolazi Mladenović u 16-terac. Ali Šuker ne želio centrirati, pogriješio je. Dino Baggio. Roberto, Jerkan je tu. Boban. Za Jarnija.
Jarniju se i prekršaj Kosta Kurte, to je isto za žuti karton, evo ga, već je u ruci. Kiniju je pošteno dosljedan. Kosta Kurta, prvi talijanski igrač koji dobija žuti karton. Tako je to, Sandro Costa Curta ili kako ga svi zovu u reprezentaciji Jimmy. Hoće li tu biti izravna udarca? Ne, Mladenović nije kod lopte. A Stanović i Boban su tu. Boban. Bilo bi posla, samo da je malo bliže za Gianluku Paljuku. Puno trči Asanović, dobro se bori, opet je već bio kod Lombarda. Evo opet Asanovića. Boban Jarni. Maldini. I nabađao, ali odlično oduzeta lopta Bobana, to su njegovi ti klizeći startovi bez prekršaja. Costa Curta, to nije loše da obrambeni igrači koji nisu naročiti tehničari donose loptu pa ne znaju šta će s njom. Di Matteo, Donadoni. Boban, evo, za Jerkana, pljesak za Bobana, a Stanović. Dobro je zamislio, ali tu je Maldini, stiže Jurčević je tu. Jurčević je oteo ovu loptu, Jurčević. I Kiniju pokazuje usprkos Monijeu da je ta lopta za Italiju, za vratara Paljuku. Ulazimo u posljednjih 20 minuta utakmice. Hrvatska vodi 2:0. Brajković. Mladenović uzima Maldiniju, ali malo rukom se služio, potom je lopta ga udarila u ruku. Sve više zvižduka talijanskim reprezentativcima, evo opet neka Negro ide tamo sam sa Lombardom, nešto kombinira. Kao da su Italijani postali malodušni, ne ide više napred ni Maldini ni Costa Curta. Roberto Baggio. I neće od toga svega biti ništa ili da će biti dobro. Šuker. Odlično za Jarnija. Jarni, tu je Jurčević, ali lopta previše unazad. Donadoni. Dimac. Asanović, Dimac. Jarni. Opraštaju se ovakve greške kada se ima ovakav veliki rezultat, kada se protiv vice prvaka svijeta vodi 2:0 kod njega, a u osnovom sjetimo se da ni prvaci svijeta nisu pobjedili vice prvaka svijeta, nego tek redane srce. Boban, još može Boban, Jurčević za Paljuku. Da, još može povući Saki, ubacio je
To je dva nova vezista, Donadonija i Di Matea, iako je Donadoni bio uvređen zbog svog nepostavljanja u ekipu. Dino Baggio, Roberto Baggio, Bilić. Samo niko ne prati to. Samo da naši sada malo ne padnu zbog ovoga dosta jakoga tempa u fazi obrane kada se brzo kreću. Za Ladića je sve to. Bori se Roberto Baggio, znate kakav je igrač Baggio, onako ga se ne vidi dugo vremena, onda u zadnjim minutama zna zabiti gol. Ja ne želim biti zloguki prorok, samo da to naši igrači moraju imati stalno na umu. Ali 2:0 vodimo krasno. Roberto Baggio i Mateo. Kaziragi je tu, služio se rukama Kiniju, sve vidi i ništa ne oprašta. Pokazuje Malonosa da će svako otezanje igre on nadoknaditi. Panucci, Donadoni, to su Jurčević i Brajković koji zatvaraju tu stranu, Di Matteo. Dobro je, ka Negru ide lopta. Stimac, Jarni, Boban. Kaže Šuker, može meni, pokazuje. Bori se s Kosta Kurta, Šuker prolazi, Šuker. I ne, to je sada želio. Da li prema Jurčeviću, publika ga nagrađuje, plješe mu za sve te njegove poteze, uostalom čovjek je zabio 2 gola, opet Bilić na podu. Pokazuje da je dobio udarac laktom, Kiniju kao da ne vjeruje. A sada vidite da je to bilo istina, a po ostalom Pierluigi Kaziragi poznat je po ovakvim sličnim malim prljavstinama. Negro Paljuka. Opet je Kaziragi gurao Štimca u skoku. Astanović Lombardo za Italiju. Baggio. Kaziragi, tu je Ladić. Italijani su izabrali ovaj stadion La Favorita zbog temperamentne publike, naravno i zbog tradicije. Ovdje nisu nikad izgubili utakmicu. Dobili su Nizozemsku 91-0, Maltu 93 6-1, tamo davne 50, igrali su 2-2. A sada, kako se stvari razvijaju, kako se naslučuje, da će njihova tradicija biti prekinuta. Prekinut će ko Hrvatska. Idemo još ovih 13-14 minuta. Di Matteo, Costa Curta. Donadoni, Costa Curta. Na mjestu lijevog krila, nije navikao na takva proigravanja, dosta je to bilo lucidno od Donadonija, ali očito prelucidno za čovjeka koji nije navikao biti u špici.
Šuker čeka grešku, koje sada nema. Di Matteo, još uvijek. Roberto Baggio i sad je opasno Dino Baggio. Jarri je došao. Ipak se riješeno. Praktično Talijani pravu pravčatu raku priliku nisu niti imali. Boban Jarri, Jerkan, Ladić. To nije dobro, to je za kaziranje, ali on za nas. Ipak duboko smo u polju Italije. Maldini, evo Negra. Još 12 minuta do kraja. Hrvatska vodi 2-0, pokosino Šukera. Donadoni. I nije suđeno ništa, to je taj Negro, Roberto Baggio i ništa, Ladić. Roberto Baggio imao je priliku utakmice. Taj Negro koga smo puštali da se igra, napravio dobro sve, izgleda Brajković ovdje zaostao, nije bilo offside-a. Sam bio Baggio i to je spasio Jerkan, Nikola Jerkan. Ostaje 2-0 i nemojmo više da dolaze tako blizu. Lombardo. Donadoni i Mladenović. Možda su ipak sada previše naši se nekako povukli unutra, opet nema, ali tu se poigrava Brajković i rješava. Opet nema offside-a. Da li onaj Bata, da li je on ipak neki Bata koji ne diže zastavicu nikako? I sada se smiruje situaciju u našoj obrani, razgovor kapetana i Dražena Ladića, Zvone Boban primiruje Ladića, prekida se Jarri, pokazuje svaka rasprava ko je skrivio, zašto, ko je zaostao, ko nije izašao na vrijeme da ne bi bio offside. 2-0 je za Hrvatsku. Po mom satu manje od 10 minuta. Panucci. Donadoni. Kako se gradi Roberto Baggio. I onda na ime, rekao bih, na ugled, na renome Roberta Baggio. Kiniju sudi prekršaj, sudi slobodan udarac za Italiju na možda 18-19 metara. Pogledajte to kako se Baggio gradio, Jerkan ga tu naravno nije puštao da ga izgura. Mislim da to Kiniju ne bi dosudio, da Hrvatska ne vodi 2-0, da se ne igra u Palermu i da nije u pitanju Roberto Baggio. Sada je gotovo sigurno da će on sam izvesti taj udarac. Baggio. Simac je požurio. Sada da vidimo Maldini ili tim se žuti karta. Na šta radi Maldini? Kiniju treba imati oči za obojištu. Simac, to je njemu drugi žuti u ovim utakmicama za evropsko prvenstvo. Baggio ipak u bloku. Riješena situacija. Ajdemo iz početka. Costa Curta. Ladić. Sigurni, uvjerljivi Ladić.
Podsjećam vas da je ovo 5. utakmica za redom hrvatske reprezentacije u kojoj ta obrana, u kojoj Ladić, posljednji čovjek, nije primila niti zgoditka. Dakle, do sada preko 480 minuta. Negro, Di Matteo. Panucci. Donadoni, koji uvijek ide prema sredini. Bađo i Jerkan, to je bio Bilić ovog puta. Po mom satu još negdje oko 7 minuta, naravno, mjerodavan je sat gospodina Joela Kinjua. Maldini skroz na lijevoj strani. I lopta iza gol linije. Malo gleda samo pritužbe naših Kinju da ne vidi se prekršaje talijanskih igrača, posebno napadača. Opet Slaven Bilić, Asanović, hoće li se sada otvoriti za jedan protunapad? Ne, to je Lombardo. I Šimac čisto, bez prekršaja. Asanović, idemo u Mladenović. Još uvijek lopta za Asanovića. Boban, dolazi Jarni. Šimac, tako je. Raširiti malo Talijane po terenu, neka se i oni rastrče u obrani. Lopta je za Jarnija, misli da baš ubacivanje ne bi imalo nekog smisla, jer evo tek sada hita tamo Bilić, dolazi Jurčević, sada već da. Jarni na drugu stranu za Šukera. Šuker iz prve. Ali to je bilo na desnoj strani, lijevom nogom, vrlo teška pozicija. Costa Curta. Lombardo, čeka ga Jarni. Još jednom oduzeta lopta Robertu Bađu. Ali tu će biti za Jurčevića. Ili ipak za Brajkovića. Boban. Bilić. Di Matteo, tu se bori Mladenović i hoće li se izboriti? Ne, Lombardo pa Di Matteo. Jurčević i Maldini. Panucci. I Šuker dobija potpuno loptu od Panuccija. Traži Asanović, evo dobio je. Boban. Šuker. Jarni. Jerkan. Šimac. Sve neuhvatljivo za Talijane. A ne tako. I sada La Favorita odjekuje zvizdukom, naravno namijenjeno talijanskoj reprezentaciji koja je razočarala sve svoje navijače. Ladić i Kaziragi, prekršaj nad Ladićem evidentan. Vjerojatno ćemo to vidjeti i još jedan puta, evo pogledajte kako je to izgledalo. Otkrita snimka nešto otkriti. Uglavnom Ladić je dobio udarac, bit će mu ukazana pomoć.
Ovo je negdje 87. 88. minuta, dakle sada je već sasvim jasno i izvjesno da Hrvatska pobjeđuje Italiju ovdje u Palermu, da li će biti 2-0 ili 2-1 ili možda 3-0. Ostaje vidjeti u ovih par minuta koliko će se još igrati utakmica. Hrvatska praktično sa ovom pobjedom ima širom otvorena vrata prema Engleskoj i to će biti prilika da se u miru uspjeha, kada sada naravno prvo vrijeme slavlja, pa poslije toga u miru donese konačna odluka o selektoru, jer kako znate, Blažević je kažnjen, ne može voditi reprezentaciju do 96. tamo. Ivić bi morao riješiti drugčiji svoj status, sve će biti direktor Monaka i voditi jedan ovakav projekt kao što je Engleska, bez obzira na ovaj uspjeh. No, kažemo tomu, bit će zbora kada se svi naši vrate. Prvo trebamo pričekati kraj ove utakmice, pa i ono obavezno zasluženo vrijeme slavlja. Bilić, Brajković, ipak je tu Šivac iznio loptu, Roberto Baggio maše kao on bi 11-terac. Šivac prolazi sve, ali ga zaostavlja Kiniju. Pun snage, Igor Šimac izrastao je stvarno u jednoga velikoga igrača u sjajnoj formi, stup obrane Hajduka i reprezentacije. Donadoni. Evo Šukera sada na desnoj strani, druge mu hita Mladenović. Kosta Kurta, dobra procjena, Negro. Prošlo je onih 90 predviđenih minuta, još Kiniju ovo vrijeme i greška Di Matea, znak za novu lavinu, valove, fučkanja i prazni se polako La Favorita. Razočarani Italijani napuštaju prije kraja susret. Brajković. Dino Baggio. Negro. I ne može proći kraj Bobana. Di Matteo. Dolazi Costa Curta. To znači ako se lopta odbije napred, Šuker će biti sam sa Maldinijem. Ladić kad bi mogao do Šukera odmah, bilo bi dobro. Gleda dole i našu klupu, i Vankovića, Srebrića, Ivića, Mašu i Miroslavu Blaževiću koji je gore na tribini, koji je puno ugradio sebe u ovaj projekt i pripremao ovu utakmicu. Adaptirao je Ivić sebi tom načinu nogometnog mišljenja, odlično je adaptirao, zaista ništa ne govori bolje od rezultata o uspješnosti te strategije. Lombardo. I još se jedna izmjena najavljuje, ući će ovako reda radi da i on bude dio tog slavlja. Taktička izmjena, Ardijan Kozniku sa brojem 15 izlazi Jurčević. Jurčević je nagrađen svjestan za zaista veliki trud, za veliku trku koju je uložio u utakmicu, za veliku borbenost. Posjećam vas, on je prebacio onu loptu do Šukera kod prvoga zgoditka. Panucci i Bilić. To je skoro kao udarac iz kuta, kao korner, može samo metar bliže. I tu je Donadoni. I to je to što su Italijani toliko priželjkivali, taj ipak počasni zgoditak, negdje 93. minuta, Dino Baggio. Sada kada je već sve gotovo, gospodine Kiniju, nadam se da vam je sad točan, sada je 49. minuta.
Baggio 2-1 i ja mislim da sada će Francuz otpuštati kraj, uostalom za manje od sat i pol mu je rođendan, pa neka se pripremi za slavlje. Timac i kraj, to je to. To čekalo se da Talijani postignu